na kuanza kuishi maisha yampasayo yeye, sio dhambi au ovu mbele zake. Kama habari hizi hazijaanza kuhubiriwa leo, habari hizi hazijaanza kuhubiriwa leo. Isaya amehubiri habari hizi, Yona amehubiri habari hizi, Yeremia amehubiri habari hizi, Ezekieli amehubiri habari hizi, ya kwamba watu wapasa wageuke wamrejelee Mungu. Maana wamehubiri na wakitabiri ya kwamba nyakati za mwisho zitafika, ambayo watu wakati huo Roho Mungu atawajilia wale watakaomwamini, na Roho Mtakatifu atakuwa juu yao watakaomwamini, ili Mungu aweze kutembea pamoja nao, ili Mungu awe msaada katika maisha yao, ili Mungu awaongoze katika njia zao, katika yeye kuna uzima. Haleluya! Kwa hiyo ndugu yangu, mahali popote unaposikia ni neno ambalo ni uzima, lakini sio rahisi kuyatambua haya kwa masikio yako, bali Mungu achilie neno juu yako upate